Dobar dan. Dobar dan. Dragi dijaki, danas imamo jedno vabilo za vas. Ker smo razred, ki se uči slovenski jezik, smo dobili vabilo Slovenskega kulturnega društva, da sodelujemo na proslavi ob praznovanju največjega slovenskega kulturnega praznika, to je dnevu Franceta Prešerna. Dijaki lahko aktivno sodelujete na tej proslavi z različnimi kulturnimi točkami. V širšem sklopu proslave boste lahko spoznali in se pogovarjali z različnimi vidnejšimi politiki in starejšimi osebami, Slovenci, ki zdaj živijo v domovih za starejše osebe v vaši neposrednji okolici. Povejte, če je kdo med vami zainteresiran za sodelovanje na tej proslavi. Ajmo, Dora, desno preše, ajmo, diži gard. Ajde, Dora, drži se, kreći se, dobi borbu, ajmo. Ajde. Šta da radimo? Zdravo, Dora. Dobro, Mati, di si ti? Kako misliš, gdje sam? Kasniš na naš dogovor. O, pa kakav dogovor? Matej, pa mi smo voditelji proslave i moramo ići pogledati kako teku pripreme Paule, Anje i Damjana. Oj, oprosti, zaspao sam. Evo me, stižem ubrzo. Ej, Dora. Bok, Matej. Oprosti što kasnim, zaspao sam. Si se, ne veze. Kaj, idemo se malo prošetati? Pa mogli bi. Ajde. Nego, Matej, kaj misliš, zakaj mi uopće vodimo tu proslavu kad je to praktički od Slovenaca, ne? Pa da, to je dobro pitanje, ali ja mislim da oni s tim žele postići bolju međugraničnu suradnju. A kultura, mislim da je kultura jedan od najboljih načina da to postignemo. Slažem se. Kaj, idemo pogledati Paulu malo? Pa zašto ne? Kako dugo već treniraš zapravo tu atletiku? Pa treniram ti već negdje 3 godine. I si se sudjelovala na kojim međunarodnim natjecanjima možda? Jesam, da. Bila sam na Balkanijadi, pozvana sam bila u reprezentaciju, a i razni mitinzi znaju biti po Sloveniji, po Mađarskoj, u Srbiji i slično. A nego si naučila recitaciju za proslavu? Recitaciju? Pa moglo bi se reći da jesam. Ali moram još malo vježbati jer svaki put kad dođem do 3. stiha zaboravim 4. Jesi spremna da idemo vidjeti kako Anji teću pripreme za proslavu? Da, spremna sam. Trebam uzeti samo jaknu i preobući se. Jedva čekam da vidim Anju kako pleše. Može. Dobra, super, uzmi nju sa sobom. Rebra, sljedeće, dosta.
Dosta, obuci, pošalje, tako, pošalje, vrati. Pokupi sa sobom. Tako, super. Dobro, okej. Lijep trening. Dobro smo radili, večernje su prijatelji došli, proslava je večeras, nemojte plesati u grču, odlično se zabavite, a mi se vidimo sljedeći put. Vidimo se. Ljenja. Ej, pa kaj je? Ovo je super bilo. Stvarno ste super zvali. Hvala. To vježbate za proslavu, da? Da, danas to nastupamo s ovima i vježbali smo još puno toga za inače natjecanje i tak. A vas dva od uvijek plešete? Ne, pa mi je negdje 7. partner. 7. Da. Tak super plešeš, u reprezentaciji si? Da. Od kad plešemo smo u Hrvatskoj reprezentaciji, ja sam bila čak i u 2. U 2? Da. Pa di? Pa plesala sam za Sloveniju 1.5 godina i u tom vremenu sam bila u reprezentaciji. Pa kak si to sve uspjela uskladiti školom, ne? Pa jako smo se znali organizirati vrijeme, ali da, bilo je teško. Pa ti si onda međunarodna plesačica. Tak je, pa međunarodna suradnja je uvijek najbolja. Idemo? Da, Može. Jako ste bili dobri. Koliko imate koreografija? Pa sad trenutno vježbavamo nekih 10-ak koreografija koje idu po natjecanjima, po nastupima i baš njih uvježbavamo. A ovo kad ste danas vježbali, to budete imali na proslavi? Ne vjerujem da bude ta pjesma išla na proslavu, ipak je malo preduga i komplicirana. Išle budu isto 2 jednako lijepe, ali kraće. A daj mi reci, hodate vi na kakve turneje? Jeste bili izvan države? Možda u Sloveniji? Da. Često idemo izvan države. Prošle godine smo bili u Sloveniji, bili smo i u Srbiji. U Sloveniji smo bili 2 puta. Bili smo u Ptuju i u Ormažu i baš je bilo prekrasno. Ove godine se planira putovanje u Rusiju i putovanje u Bosnu i Hercegovinu, u Sarajevo. Jaz sem vesel, da imate vi slovenščino oziroma se lahko učite. Jaz mislim, da je to nekaj najbolj normalnega, da vas sosednja naroda, da sta pozorna do jezika drugega in še posebej tam, kjer sveda živijo Slovenci, je sveda se mi zdi prav, da se ohranja identiteta, kot velja to tudi za druge. Torej, Evropska zveza je zelo pozorna do obmejnih območij in projekti, ki pomenijo čezmejno sodelovanje, so praviloma dobro financirani in mislim, da sta Slovenija in Hrvaška tukaj znali izkoristiti priliko. Veliko stvari se dogaja, o katerih niti ne vemo, oziroma televizija ne poroča. Tako da jaz mislim, da je tukaj precej življenja. Je pa interes izjemen na tem programu, da ponavadi zmeri dobimo več kot 100 predlaganih projektov, kar kaže dejansko, da je sodelovanje, da želja po sodelovanju dejansko velika na obeh straneh meje. In ne glede na morebitne politične, takšne ali drugačne odklone, bo ta interes se stopnjeval in bo v prihodnosti še večji. Definitivno je veliko vprašanj pa izzivov, kjer jih obmejni prebivalci samo na eni strani težko
učinkovito rešijo. Včasih bi morala glavna mesta, Zagreb in Ljubljana, bi morale biti bolj pozorna do tega, kaj želijo ljudje ob meji, ker oni čutijo na svoji koži, če ne funkcionira vse na ravni glavnih mest. Malo je slovenskih ali hrvaških projektov, ki bi bili zanimivi samo zato, ker so iz Hrvaške ali iz Slovenije. Ne? Vsi vedo, da sta obe državi lepi, da imata morje in gore in vino in vse, kar hočete. Ne? Ampak, ko pride do ekonomskih interesov ali nekih drugih interesov, moraš imeti tako idejo, da je zanimiva še za koga drugega, če ne ostaneš pod 50%. Nadaljevali bomo z malo plesa. Anja Topolovec in njen partner Vedran Straga. Anja in Vedran, oder je vaš. Po zimi pa rožice ne cvetu, dekle oj kaj pa za pušček bo. Puščka mora biti zelena lka, z njim bom Puščka mora biti zelena lka, z njim bom Moja sošolka in jaz pa sva pripravila recitacijo zadnjega soneta. Poet tvoj nov Slovencam venec svije, ran mojih bo spomin in tvoje hvale, i srca svoje sokali pognale, mokro cveteće, rošce poezije. Upam, da ste se dobro zabavali. Imejte se radi in uživajte vsem, kar počnete. Na svidenje. Pa, znači, s obzirom na današnje iskustvo, biti voditelj je onak malo stresno, ali mi se čini jako super i rado bi to opet ponovila, jer, mislim, nekak je onak, lijepo je biti kad te svi gledaju i slušaju. Ja bi ponovo htio biti voditelj, zato jer ipak kod takvih nekakvih proslava nisam baš talentiran za tak nekakvi umjetnički dio, za pjevati, svirati, tako da mislim da sam se bolje snašao u ulogi voditelja nego kad sam recitirao, tako da mislim da bi opet to ponovili, da mi je bilo super iskustvo. A isto tako, mislim da je bilo super što smo mi vodili na slovenskom sve i mnogo su razumjeli ovi naši gosti Slovenci, a i ovi Hrvati mogli su se dobro prilagoditi i opet biti u kontaktu sa drugim jezikom, sa našim susjednom državom. Da, istina. Mislim da je razmjer Slovenaca i Hrvata bio negdje 50-50.
I sviđa mi se što su svi dali pozitivan feedback, kasnije su s nama razgovarali o svemu i rekli su da smo se baš potrudili, bili smo dobri, lijepi i sve i dobili smo puno pohvala. Ovaj naporan dan konačno je iza nas. Još nam samo ostaje da posjetimo dom za starije i nemoćne osobe. Da, pravo si. Kako to da ste se odlučili da budete u domu u Hrvatskoj, iako ste Slovenka? Naši domi su predragi za naše pokojnine. Jaz imam vdovsko pokojnino, vzeli so nam vdovam 30% stran in mi ne zadostuje za ove naše dome, ki so predragi. V bistvu tega je. Zato sem mogla iti v cenejši dom. Celo življenje, od 13 leti sem prišla v Hrvaško. Ko sem se poročila, sem z možem dobila hrvaško državljanstvo. Pred 10 leti, ko sem jaz prišla v dom, veste, kakšne so bile komplikacije iti v Sloveniji v dom. Trebala bi slovenski jezik takrat polagati in ko so moji otroci meni rekli, da so mi našli dom ob meji, da imam težave, da bi prišla v Slovenijo, to za mene ni bil noben udarc, veste. In sem se odločila za Hrvaško. Osjećate li se prihvaćeno i kako su vas prihvatili ostali stanovnici ovog doma? So oni gotovi ljudje, pač pacijenti tukaj, ne, ki se pač držijo malo več. Mi smo Hrvati, ne, vi ste pa Slovenci. To je razlika. Pa to je med temi ljudmi, kaj jaz ne rečem, primitivnimi, ki ne vejo, kaj je eno, kaj drugo, ne. Ja, od začetka ni bilo rožnato, nismo se poznali. Zdaj, da pa smo se spoznali, pa je lepo. Jaz sem tip gospa, da se prilagodim. In če se človek prilagodi enemu domu, nima nobenih težav, veste. Ampak od teh, kak bi rekla, neprosvečenih žensk je bilo, da mi Slovenci zavzemamo prostor. Ampak jaz sem jim predvsej rekla, če zavzemamo prostor, mi plačamo. To gre tudi v hrvaško blagajno, ne gre v slovensko blagajno, da smo mi tukaj zastojni. Ampak takrat imam mir, veste. Da li možda pratite politiku? Mislim, politiku najvažnije između Hrvatske i Slovenije. Ni mi za politiko. Ni mi za politiko. Ker je ne vzemem resno. Jaz o politiki sploh nočem razpravljati, veste. Jaz, ko se začne o politiki, jaz se umaknem. Makar drugače imam dober jezik za govoriti, veste. Ampak to je mene življenje naučilo, da je to najbolj pametno se umakniti. Veste. Gdje je bolji život, u Hrvatskoj ili Sloveniji? Za starega človeka je povsod enako, gospa. Star človek ima občutek, da je nekje odveč. Mogoče ne vsaki. Navadila se sem, ali prve dni, če bi suze, vse moje suze. Pobral bi je bilo ogromno. Vse se mora preboleti. Uživajte, dokler ste mladi. Život je tak, mladost tako hitro projde.
Za mene je međugranična suradnja bila kad bih otišao s mamom u shopping u Sloveniju ili kad bi moje kulturno-umjetničko društvo bilo pozvano na gostovanje na nastup u Sloveniju. Sada znam da je to puno složeniji proces, da za koji treba puno dobre volje, puno uloženih radnih sati i puno truda. Na početku sam mislila da je prekogranična suradnja kada se dvije države međusobno podupiru i zajedno sudjeluju, kao što ja podupirem svoju rodbinu u Sloveniji. Ali sada sam shvatila da je zapravo međugranična suradnja kada dvije ili više država zajedno surađuju za neki viši i bolji cilj. Budući da sam sportašica, mislila sam da je međugranična suradnja kada se mnogo sportaša iz različitih zemalja okupi na jednom natjecanju. No sada znam da osim u sportu, međugranična suradnja ostvaruje se u politici, gospodarstvu, kulturi i zalaganjem i aktivacijom svih ljudi, pa i nas mladih. Međunarodna suradnja za mene su oduvijek bila plesna natjecanja i putovanja u razne zemlje. Ali sada znam da je puno bitnije upoznati ljude i steći međunarodna prijateljstva. Od kad smo dobili zadatke, pa sve do sad, puno smo razgovarali, učili i istraživali o međugraničnoj suradnji. Ali zapravo nijednom nismo prošli granice. Kako ne? Nisi u pravu. Prošli smo ih 2 puta. Bili smo u Ljubljani i u Briselu. Nije istina. Ovo je sada sve Europska unija. Granice više ne postoje. Ma uopće niste u pravu. Prešli smo granicu puno puta. Ali pa kak puno puta? U našim glavama. Prešli smo granicu i ona je nestala. U tome je smisao.